Palongni Adim National Voters Day Katalondun. Presbyterian Mission English School Pen Jirikindeng Ahithi Kapangthir. KADC MCC Hinpen Constituency Tin Along Kahomri Asai Kideng. Carbing Long Life Prime Time Birta Long Pen Elisami Juli Baby Nonor Jekta Birtang Ron Pen. Karbi Anglong District Election Officer Hinpen Patirpi Ponsi Dipu Government College Pen Hauraghat College Palongni Adimalong National Voters Day Pamanpong. Pinilake National Voters Arnilo Bangso Jok Karbi Anglong Alongta Palongni Adimalong Bangso Arani Talonpon. Jasimet Pini National Voter Day Kapaman Pona Mayalong Kapachini Pona Tenke Arta Krener Cap Ke Chokli Matuma Phan Voter List Along Kopi Alu Alongsi Amen Kachatadun Ke Nangjima Poputak District Election Officer Jintu Bora Hinpen Vaidakpen Pachini Pon. Enroll as voters. This is the basic purpose of, this is the basic objective of National Voters Day, 25th January, and started as on the occasion of the Foundation Day of Election Commission of India way back in 1950. Just one day before we became a republic, that is on 26 January 1950 we became a republic, isn't it? So one day before that Election Commission was established, and that is the instrument through which we can exercise our franchise. Karbi Anglong District Arlo Palongni Adimalong Kapaman Ponahut DGC along Professor Dr. Atul Kalita Kachari Ponamayalong Karbi Anglong Deputy Commissioner NG Chandradwat Singha DGC Principal Dr. Nirab Kumar Sharma DGC Political Science HOD JD Thanguite Everester Khorsing Terang ATC Amrit Prabha Das Karbi Anglong District Election Officer Jintu Bora Atum Pendanglok Ongdung Thanbang Atum Ta Chitong Dunrunti. Rosanansi Report, Karbi Anglong Live. India Republic Day Catalona Parman Pachetondunsi Lakha Sirkep Amreng Constituency Kaparlo Jirikindeng Ahithi Along Pini Presbyterian Mission English School Osomaratum Lapen Thanbangatum Chelang Rapet Kapang Terasai Keklempon. Clean Jirikindeng Clean Karbi Anglong Puatepi and Ponsi Kebangji Arkoi ni Phaing Kora Trok Arni Alir Achampen India Republic Day Catalan Pon Pamija Phanpura Pini Jirikindeng Ahithi Along Presbyterian Mission English School Hinpen Kapang Terasai Klempon. Thanbang Kehoy Maniksa Ingti Taropen Kejaponlin Kapang Terasai Keklem Ponalong Thanbang Waisong Terang Benting Ingti Bisos Be Thanbang Phi Lolita Rongphar Pilapen Ongdong Charlie Osomaratum Chitodunsi Pang Terasai Klemponlo Non Eprang Kebangjia Porahut Jirikindeng Hawar Kaikita Kangthir Jir Lapen Keklar Saber Thekja Phan Charlie Osomaratum Pinibang Swasai Keklempen Jirikindeng Lapen Karbi Anglong Araraphan Paklang Ponopusi Thanbang Terasang Ho Ningjepon Se Karbi Anglong tame lakson Kangthir Jir pen bate akiter pen kabeda je aphan clean Karbi Anglong bate clean India pen amen pen jok elitum tame pini pen bate la Republic Day amen pen nilutum klempon longlo Jirikindeng Pen Samsing Ingti Karbi Anglong Live. Kebangji MLA Kirigahut Congress Asong Kachapahai Vekja Phanpura Karbi Anglong District Mohila Congress Committee Hinpen along Tin Constituency along Kahomri Padobomsi Jakong Kachaparangpon.
Lasonsi, Puloni constituency along Setami, Kedamtang Arkoni Painkora Pli Arni, Kahomri Padodamsi, Tarabasa along Gido, Congress Asahemalong, Congress Asong, Jakong, Kachapang Tangpon Take Japan, Jitan Jimonamai, Padopon. Puloni Mohila Mondolamai P. Sormila Rong Hangpi Pen Kachapahempua Mayalong, Karbi Anglong District, Mohila Congress Committee Amaipi, Rina Bepi, Kongchun Bangpi, Renuka Tisopi, Kanam Ingtipi, KADCC Kongchun Bang, Sonjip Teron Pen Danglok, Ongdong Congress Along, Keklem Donabang Pibang Piatung, Chetongdung. Mayalong, Jasimet Non Kevangji, MLA Kilikahud, Karbi Anglong District Mohila Congress Committee Atum, Mate, Sowarlo Atum, Kosonsi, Keklem Kedamajakong, Jepang Tang Ponangjima Putaksi, Jethantimun, Padopon. Mayalong, Babu Pangcho Pen, Sarthi Terangatum, Methang BJP Asong Pen TOC, Congress Along, Jakong Pidong. The district Mohila, a president, Mane, la RIL 18, Mateo Mostitin, Litur program kacevya. Kasi non kevang ji election Congress party ka pahay ji apang Mohila kacev pangtang ji apang si litur program kevang. Pray pon ke non kevang ji election apang Mohila pen ongdung abut pipon si pahay pon ji tapen PMCC G2 polling station along PCC along PMCC keseng pon petang FG apang si nili survey kevang. Nangli tum la non ke bangji pen MLA election thu nangli tum che pahai ponji phan nangli tum aja kong duma do athema nilitum Guwahati jitu alliance ke doa putak pensi nilitum hai ponji lapen BJP sarkar ke claim amethang chichini Puloni Pen Dirchona Rongpi, Karbi Anglong Live. Perangki ke claim atum akisung Arni Arve kachingtang nangpen Rara Parman ason kepaklang pon thegapot ning kang sampen pini West Karbi Anglong Arlo perangki ke claim atum aphan US UK atum karcho Pini Arkoi ni phain ko rapho Arni dongkamukam irrigation IB along US UK asong atum pen perangki atum aphan karcho amai padopon US UKA Amaipu, Bibison Teron Penchepa Hempu Ponsi, Kongchun Bang, Jintu Hajarika Pen, Maike Phalam The, Pajirmi Pon. Bangso Mayalong, Dongkamukam Lapen, Hamren Angkang, Kedoan Aperangki, Klembang Duapan, Manpeng Piponsi, Karcho, Padopon. US UKA Asong Pen, Perangkia Tumapan, Karcho Ponangko, Laki, Kedamtang, Kaphere Meme COVID-19 Keso Avur Pen, Kachedana Hood, Perangkia Tum, Methang Apran, Jinghon Hipin Pen, Rada Parman, Kapachita Asai, Kachapaduk Penchenglok, Atok Ano, Sorkaratum, Kaching Torasai Amu, Kapachun Unia Sai Sitami, Radapan, Birta, Kapachita Pipon Tega Joksi, US UKA Asongpen, Herangki Klembang Atumapan, Archo Ponlong. Anparta, Kevangji Arni Sitami, BD Sore, Chebachoy Seroinangji Pusi, US UKA Asonga Hinpen, Kachuningri, Padopon. সাংবাদিকসকলে হৈছে গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ কাৰ্বি আংলং নিচিনা এটা কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং নিচিনা এটা পিছপৰা অঞ্চলত আজি সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকৰ ত্যাগ তেওঁলোকৰ ছেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে আজি ৰাইজক তেওঁলোকে সজাগতা আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিটো অথৰিটি কনচাৰ্ণ অথৰিটি তেওঁলোকে যদি ৰাইজৰ যিটো হেঁচা ৰাইজৰ যিটো আকাংক্ষা তেওঁলোকৰ পূৰণ কিছু হ'লেও পূৰণ কৰিব সক্ষম হ'বলৈ হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু আমি বিগত বহুত কিছু দিন আমি ডিফুটতো এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ বকুলীয়া ঘাট তাৰপিছত আপোনাৰ হাওৰা ঘাট ফুলনি এলাহীন অঞ্চলত আমি সাংবাদিকসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ ত্যাগ তেওঁলোকৰ কষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ছেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে আজি যিটো কাৰ্বি আংলং হওক ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হওক যিবিলাক ৰাইজক তেওঁলোকে সজাগতা আনিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ সমাজৰ Halapu West Karbi Anglong Arlo Perangkia Butung Ahin Pen Pusitami Kevangji Arni US UKA Atumalong Cherap Cheto Dunjia Phan Ning Pathiponsi Kurwang Thu Pajirpon Visara tu Ong department itu Alang itu maphan Alang itu makemang non nili korte senior reporter Joy Singterang sabi pulo je alang itu akemang icuna Aku makamat hapeng kampak leng na kusang tak meeting dan same Nali tum suka song aphan niat long pen pajero lo je nang tum kemang se pachona Rasi ni dia por piding welo se be si ni alam kepen kani pe jut kok pola pen nili kani ji kan tum isa point do Nili ke doke
Hamden of Gelong Sidolo, La Penonili to Marapello, Daniel Lingi, itong Karbi Anglong life along claim Ikarapello. Lasi, estimate border problem. Kanita alam sa subsub mane paching baru dikri ang nalang hedi. Sa may isip bang ke unong kuro bisoy so bikeke mane borderot kene dhৰণৰ বৰ্তমান চলি আছে হে কথা আমাৰ সাংবাদিক কৰ্মী সকলেও হওক বা অৰ্গানাইজেশ্যন সকলেও হওক এইটো জনাটো উচিত কাৰণ খান্দুলি এলেকা অলপ আগতে কৈ গৈছে মোৰ বন্ধু লিভিংষ্টন বে ব্লক 1 ব্লক 2 উল্লেখ কৰিছে এই কথাটো মানে সত্য বুলি ভাবো কাৰণ ব্লক 1 ব্লক 2 অঞ্চলত মেঘালয় চৰকাৰে ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্ৰত কিমান আগুৱাই গৈ আছে এই কথা যদি আমি চকুত যদি চাওঁ বা অনুভৱ কৰোঁ যে চকুত পানী লাগি যায় কাৰণ মেঘালয় চৰকাৰে কিমান কাৰ্বি আংলঙত কিমান দখল কৰি আছে আমাৰ গছ গছনি পৰা আৰম্ভ কৰি মাটি ব্যক্তি এই কথা যদি আমি চিন্তা কৰোঁ চকুত পানী লাগি যায় বিশেষকৈ মানে ক'বলৈ গৈ মানে সেইটো কথালৈ মানে ওচৰটো নোহোৱা হৈ যায় আগতে আমাৰ Dongkamukam pen kabon militi sopi rong troksi pen wiki be Karbi Anglong live. Arkoi ni phain kora pho arni Amri constituency kaparlo umsawai Sigdama kha along tourism ahin kangthur ponthek Japan community tourism and green protocol ajai megapothak saikulat kibi. Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong arlo tourism manathu kangthur pon Japan pura kidamtang arkoi ni phain kora pho arni Sigdama kha auditorium hall along community tourism and green protocol ajai megapothak saikulat kibi pon. Maya Long Alohi Sarpoa Manpen, Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge, Tourism, Lunsing Teron Chetong Dunsi, Tourism Manatu, Gosonsi, Paching Tulunang Jima Putak, Kethan Kimon Padupon. Lasoa Hood Alang Lipen Kethana Tenke, Ilitum Along Ria Luta, Nonke, Penang An Kiju Kelangadim, Dopiklo. Lapen Kaprek Along Ripenta, Kiju Kelangapan, Kivangatumta, Dopiklo. Lasi hal haya tuma phan ilitum chingki chethandun pamisi man peng pen dengdun pamikanang po anparta methang judang jubara pindeng sumpot setami chepaklang dun pen anso se pirthe pa chethang dun theknang po la ansi ilitumalong risetami tourism manathu chethang dun thekpo la pen midu setami nangkam poposi em terona sangho ninje Mayalong MLA Dr. Mansing Rongpi, MEC D. Uping Maslai, ACS Director Assam Tourism and MD ATDCL Deba Kumar Mishra Penchenglo, Ongdung Man Kido Bang Pubang Piatum, Chetong Dundrunti. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Penny Prime Time Abirta ke Ilapon si Kang Tony Long.